Gilit thing nai chan lo thir thin tu te chi bai ule mi thi sun lui kan phet theu wanga e hi ma kha sang atangin dam doi atan lo mang to thina a scientific name hi Phyllanthus amaras emo Phyllanthus niruri ten ti a mi sun lu nen hian en ang dewa mi sun lu te dakte te ti la a soi thei ome sun lu nen hianin mi a family te po hi anin anga Ming sang ane ya sap tong te pon ami stone breaker ten ti a carry me sheet ten ti a sanka hidra te pon te poka chuan vaitong hindi in bumi amla emo bumi amlaki ten ti boka biti sinlu hian in taksatana thatna anga hle maya a thata tlang puite anta lang te ang athil pai then khat emi plant compound kan ti beta sitosterol te ellagic acid eryodictyl estradiol gallic acid camphorol nirantin nirtetralin phytalic acid phyllantin le thil sang te paya potassium le vitamin C te po pai boka ami mithi sun lu hianin emi bacteria natna hrik dolet theina neya e baka fungus ringworm angchi dolet theina neya e baka virus dolet theina ane boka in antiseptic angina man theya pana te le pemma te le hliama te po tan te pona tha a bun thaka tan te pon emi ana hi silfaya a rot ko ya bel mai thei ani a in medicine lu hi antibiotics antioxidant chaktak maya ne boka medicine lu hi thin ta na tha a thin na tho ti chaka tur le emi oxidative stress ten thina khoi tur te po aveng theya thin lian tan te tha a mi le thin vung tan te po tha a emi thin thau bo kan ti zu wang ni lo wa thin thau bo non alcoholic fatty liver disease kan ti tan te po hianin ti sin lu hi a tha hriat ani a e ba ka hianin virus dole thena nei wangin hepatitis B and kolnan te pon lo manga hepatitis B virus emi thisana omzat te po hi atitlem theya hriat ani hemi hepatitis B and kolnan chuanin anna emo azung emo tui sorry an mangtang puya in biti sinlu tanga siam hi adam doi hi amum te pon an siam chuak boka chuanin kit kaltan te pon tha a zun te po ti tama taksa detox nan kal detox nan na tha a kala lung te om te po ati som theya hriat ani a tiang bokin hemi mi ta lung te om te po ati som the hriat ani hei wang hian a minga po stone breaker anti reng bok ani zun thum ta tha a hemi thisena thum omzat te hi avong dik theya e ba ka hianin BP te po avong dik theya hemi pum nuam lo ta tha a chopai toi te po apui theya tin medicine lu hi hemi pum pu thur omna sa acidity tan te hian a tha a hemi pum pui long le ulcer tan te chuan pum pui long a hrik om chi hrik nei chi hemi a hrik H pylori te po ati lum theya hriat ani hemi zun kong hrisel na tan te po tha a hemi zun kong nai om tan te po an manga hemi kala lung te om jetaka siang khan ta te po khan an manga thoha atan te le asthma te po ati zia om theya hriat ani miti sun lu na hi tuino khata nit khat chung suan sova atui thlit fim turani a ami atui hi ni kata hir fian te khatamon ni emo in turani a hei hi thakhat vel te po in angai ve thin ani in miti sun lu hianin kan taksa a na le vung inflammation kan ti te po hi ati zia om theya taksa atur le bollo om te po atleng fai thei
อันนี้ข้างข้ามีที่สุนลู่ชัดนะกันสวยเทียนเปจูนี่เดเส